ผู้มีพระคุณกี่กลูกี่กลิ่นฉันเพลินในกาเดกามีสนีคาบาอิลูชาโอเปิดเทนะThat's why we worship you. Birthday Yes, Lord, we worship you. Yes, Lord. Yes, Lord. We worship you, Lord. When you try to need you, Lord. When you try to need you, Lord. Hallelujah. Surround
Emmanuel kon wan khat ek kan nang jo Emmanuel kai ki chuma Emmanuel Blake lem bani Blake lem bani Menen nek sa chi sia ba shong ani ching tia jo sa man le se ki ching tia ba wan dem so Blake ki ching twai Kenal bien Emmanuel mela long ringkat lem banya masa ngam jene yo ta shushbet Emmanuel o Blake ringkat lem bani o Blake ringkat lem ke jim ke joa o Blake ringkat lem ke jim ke jongpi o Blake ringkat lem ke jim ke jongi wan kuta kata henry wan man don ringkat bani kran bani kita Blake ngai tang bo Blake wan man don bani long bani kama sutra kre kran bani nin yo long lem batu that's the great news kata ni kuwar bo ha kata ni kuwar bo pala ko ba ni thu pi kam ni tan bo Blake wan the long kan lem banya ba pi ha ke ching long do jong Jesus Christ henry u long ya ba pi ba long ki jong u Blake Yohanes ko na mani ko ba ha naman kata ya kita ko la pin yo Jesus Christ la khot ye ki ba ki long ki khon ki jong Blake Yohanes bian yo ki ka shiri jong Yohanes ko na mani ko cái gì cũng liên công cái chỗ cái lông và lai cái phải cái liên công hay cái bị cắt đôi cái chuyện cái trong bao và ai nhỉ và khóc nhỉ cái khôn cái trong bụi cái ta cái khôn của bà cái ta cái phong nhung cái khôn của platam của bụi hoài nhỉ mà mình nhỉ cái bom đơn chỉ cái mình nhiều bằng lông riêng cắt lên bụi Yahshua cuma acting trong bụi này cái kitab trong Mika cái nó có san cái khôn ngân siêu Mika cái khôn Aku bahar ke bawang kuni. Henry mapah ke Bethlehem Ephrata. La palong ke berit apeng ki hajar Judah. Napah ke nun mi. Hanga way wan salong nang sunshah Israel. Uba ke Jimmy jo kalong na menhendai na du bom jiko. The ancient of days. Ulalong na menhendai. Ulalong na bom jiko. Napah ke ko Bethlehem ke snung berit cái kubur kam nei ke makhala ni thui bi haba par khat chong ka Christmas ndan kubur phla bol friends ye ki bala long Christian bun sin tula long apos nem life os nem po balang bre so bun sin ka joy ka salman ka joy ni khat ban puli and long if you blame friend you be ni jan ni ke ki ba phla ki ba let's say ki lak nong ni pa chu slow yang ni ka kubur ni pa chu put khat yang ni ka banta ni pa chu pledge mo ye kum ni ka banta ai so believe ku ye bi ni ka jan ni ha ka por ko pledge mo But I report about Pusani lifting to play. Not why will play on Pinchai, the Jumki Joma. Not why when you're lumping out of Winsin to play. Not why when you eat the egg, but Janash show. How when you call your video egg to play. You have a name sing of a crowd because you're trying to have a job for Jesus Christ. My name is Mia. I didn't a deputy sing Kabani, belong to Jesus Christmas, like art factory. I could pour private gym, and allowing Jesus about nice things for BJ. Kila nila bu yo ikwe bara nila bu to kwe Ahmad ki sama ke to mina kani ka singi kam ka birthday jong jong kam ka sikha jong jong yang ni le kman na ka singi namar ka singi kha jong Jesus bangen ruai ke jinwai wa happy birthday to Jesus kam ne happy birthday jong jong happy birthday to Jesus kasi kha ka kman kasi kha ka jingu kasi kha ka so ka jong try to give Jesus Christ ba kman man ruai kata namang am chiu man ruai ngayon man ruai hayeng ji ba yeng ngayon man ruai ji ruai hayeng ji persa ji joma nasi ngayon man ruai ji ruai happy birthday ke jong ki parok ki para joa and she sing just then ngayon man ruai no jo yang ni ko kuwol manong happy birthday to Jesus si ka so jome ko Jesus ke jinkli balakli ki wei pat kong hato ko desha mo ka absantri ka sing ka jong Jesus long no ban shakli blay ha ka absantri December long mo bale ya ni jing mo ni play ba ka dang share ko ni jing kren jwa po YouTube ba halin nang ta halin ko bun ki comments ni jing kren mo kren ni jing san ko bor Christmas la dan look luckily ni ting mo ni kren ki bun to shukran to shukwa mon wo nia ba shukwa mon wo dong na kwa mon shy ni ko benda preng jo ji slop ha ni bor ko ta balai ba ki Christian ki lek men Christmas ha ka absentry jong December tang kanjar ba shy ta halin nang tang si lek sha benda preng jo ki jing Jumot kau orang ni kejamin kan deh kemayan, lagi kejingmayan jom ke Christmas. The mysteries of Christmas. Ni apa yang kita lagi kejingmayan? Kita slow begini macam tu ipi. Kita slow bun sin. Hagi jing sing Sunday school, hagi jing sing sama, hagi
Nia saying ki kino lang ki kum kini. Dia slow cuma kini ki topik baru ki masa itu epi. Ano epi ke dot ke mayan ke crowd. Nak ek mung se play cuma hagi ke poor ke benda. Hatu ke day mo ki Kristen dan nekmen Christmas. Hagi apa sandere jumpa di semua. Shopping ini nak cuma cuba ban pakai epi. Kaya kini ke apa sandere jumpa di semua. Kemangin yo ban nekmen kemni ni dalam sutra ni kecil. Alay bukpaj babring ay mo ibitry bihin. Umala ini yang kecil cuma hado kata-kata ke kopa. Yang umala artino ilo yung kon wala kamera Jesus Christ. Ar just nem menshwa. Hashwa ke cuma long prayer ke cuma mission is slap tay. Kiju. Bagi we ki chat real. Kibala don, kibala shom, kibala sa ani sa kendo. Ki ken yang sini ke por ke joki. Ki ken yang snem ke joki try yang ye puli nak ting ke joki. Ni semua ki ken yang ka natural setibian. Balatip yang kata ke por baru haswa ke jingkai Jesus Christ la kok yang ka busy than before Christ. Hari ke jiwa long prayer ke joki ke Jesus ke penkelai kita baru. Balik ni option la penkelai hadu mentala ya just kan. Malalu balakai Jesus Christ just stop take back. Nyinju khacho eka busy than before Christ. Ringi khot eka edi kemun amo domini. Try kecimut chukri ka snam ka labor kunju. Ka itu iba dan ke cikla dai. Have it on prayer of Jesus Christ. Have you pass ka background to you. Ki kan tay giri rasha ipo rasha iben do kata. Kailangan keren dalam dia singkin wala ko iu joki. Kailangan keren ke bahaya masam yo shinang dalam dia singkin. Hari u Jesus wan u jin the Nazareth. Ya ko itu contain ke berketeng ke Mary. Berpulong ke kami. Ke kit, ke ba, ke pun yo kun memory jomi Jesus Christ. Haki kinai lagi benai. Walan kayu hakapol ke dapian. Kecuman kita Jesus Christ, kau nak boleh tahu yang kita kubur, bayi lagi, dan show kecuali pen, lagi orang kentai lagi kesenang, we don't go away how Christ Jesus, hallelujah. Ni hai mo yang try Jesus, ngelaman je sibun kecing plan, sibun kecing kelak, bawa tak ada kecing klang, jom try Jesus Christ. Hari kecing plan, bawa kalah me aslap thay, bagi kecing kelak, bawa kalah me aslap thay, lawan jah. Kaya you nampak, ubala rem ubala jat, ubala jingkin dan show, ubala kumanga mandangi baru, ngin yama nagasnam kabakut kabatalem, kujung try jingin Jesus Christ, kutry ni ayo yame nagasni, ni welcome yame, ni priang yame, hagi jingim, hagi yegisem, hagi nega barang. Bagi barang di jawa yang syakri mereka ikut Jesus. Ni priang ni memang long priu. On ka haki dono ni kemensim di jawa ni. Ni priang brom yang keteng wakra di jawa ni. Maka bagi nak play cuma dia ketim di jawa ni tuan ni duai. Min kata, min keren, min pensyai ni dah ketim di jawa ni. Haki keteng di jawa tuan Jesus duai. Nadu kasih kebawa cerita. Amen. Kejingkali, kaba kali kejingkali masuk ke jawa. Hadu ka arko santrik katimo kada kasni bagi Kristen kin rakhi ya jiman long praise of Jesus. Kiba pure history kita. Hadu ka slam ka life busan. Hadu ka slam ya kani kasni no khatmyo trek hadu arko santrik latip ya ka kun ka day of celebration jong kata ka ni kot ka Saturnalia hapo Roman Empire. Hagi himarom, ki mani, ki lekmen yang ni kasni, kum kasni, jom kata kasni, jom kajingmen, jom kata ka blay, bagi kot ka blay Saturnalia. Baka cuma ni ka blay Saturnalia kade, ka blay jom ka rap ka riang. Kata hari di mani mencuat. Bapak syukur yang kata hadian kumba arba live bisi shkma, arba live bisi yang sound bisi. Kita kaya gula benar cuma kadai rumah singkar beraka yang mitra udah nak Iran. Baru ni upriu hadir beraka lomba ubat aktif jom ringkat beraka touch kata slide, nyong kata touch slide. Baru aktif jom ringkat beraka way kat tiada jelek kau elang.
Maktub kalau syariah kita hari history itu unta. Balatip yung ni kung blame yung kijing shy. Takna yung yawa, yung kijing shy, kinlain ka balapit shy. Kituli yung aki ang ito, balik ki Kristan, ki syakri yung blay, hari ni kasi Christmas up sa drink. Kejawab gede gini. Kejawab gede gini. Konstantin, ubelong Kristan, na blame ginong sensyat yung himarong. Halo kesnem ke bawah kiau Konstantin hapo juga hima bagong no sinsha juga hima rom u Konstantin ula yeng ba kesnem ke laispa lai pun rio edi hasem laispa lai pun rio edi nomor 2 Kristan lawan juga jingai ya terus itu kita ngomong politik banyo yang femo jongi Kristan banyo yang vote jongi Kristan u Konstantin kadang u perkelano yang ka arpu santri ke jing mani yang boleh satur na lea syaka jing mani yang Kristus Yesus bantelong yang ada Christmas. I don't care kayak mau Konstantin ule lau politisize ka lari lau le ka dak jingmut ke bawah dak jingmut ke bekoi. I don't care. What I'm caring about is my Savior, my Lord Jesus Christ was born in Bethlehem. Christian man, não se espalha na o bacana hapo Bethlehem. Konstantin Wong. Bro, kita hadu spas nem ke lai busan. Ngine mani la place atur nalia. Oh ngine wa ya ki jingpen thama ki light decoration berpenitran, berkin mau ya ke play mitra. Kejong kirong Iran. Konstantin Wong minta kijing twa baro, kijing syai baro, kin reflect yang ini, kin yaram yang kijing kan kejong ini. Syawai, Jisu Wong ngalong kijing syai jong keputih. Ngiklam mana yang mitra, ngiklam mana yang satur nilai. Ni mani yang pura Yesus, ni mani yang jingsai yang percaya belum Yesus Kristus. Tapi apa sendiri kam day kasih, kalau ni mani yang kasih yang boleh satu nilia, ni mani yang boleh mitra, ni mani yang Yesus Kristus, ulah kasih sih nak Bethlehem juga. Kenapa dia kekubur kebetulan kau ini ini? Engkau menbuat ni jingkuli berkat. Man kebor ke babi celebrate yang Christmas. Man kebor ke Blackman. Man kebor ke babi kemen yang dia hari ke sini Christmas. Ke jingkli ke jual kolong. Yano pimani ke Christmas. Yano pimani ke Christmas. Weu gerbang jompi. Weu gerbang jompi ke Christmas. Lada ke jimut ke jompi kali jomplay mitra dan kata ke babaklah. Lada ke jimut jompi kali siapa play satur nelayan nama baka pendapin biang yang kerap kalian ke gedung ke gedok. Renong ibi kan play satur nelayan kama play gay. Kapal ke itu shine. They will play mapaya slap ni kalian. Play mapaya ni ship ni ni kriat. Play mayom. Ndai ke play satur nelayan. Kata ni mun kau ni tu ibi. Mitra. Play ju ke shine. Belum rakyat kata kecing syai je pertanyaan nongnya, menurut kecing syai je pertanyaan. Yang dia plan mitra ini tu, ada mentah ada mengalir research salah. Masa tip cakap plan mitra, ngalatip yang Yesus naru menbangun dan berkaya lah, dan dalam Islam school, lagi kaya ngasih kamu Yesus. Lagi kaya lah, bangun ini Yesus, lagi kaya lah bangun ini mitra, lagi kaya lah bangun ini Yesus, bangun mana yang berdan berum you, lagi kemana ni kesini kunju, naga mentah jam Yesus. Semua kita orang ini. Orang ini, kamdon kecing bakla, kamdon kecing pear, ban money yang Jesus Christ, hari ini kesini kebeminta, nama lo kongsang jom kecing money yang cuma jopi, lalu day Jesus Christ, that's matter the most. Kata hari ini bakam ngihapan kerinjman, kata ngihapan bakam ngihapan bot serius ka, kata ngihapan ban IT show ini ban foto ban play cuma ban berkat kampun sian, hari gym ke jawab ke jompi ke bamban kasi, ki gym mayan jom ke Christmas, kata hari ini mat play ke jawab, hari ini kesini bagi ke pol ke benda. Hoi kau santri kau Indonesia katrik nak kaya Yesus. Barang Kenya kesini ke pol.
Banyak confused ibu berkat, banyak perumahan ibu berkat. Ni kita boleh kita boleh research. Apa yang menjur banyak lah, kuno yang Jesus Christ menjadi kah habnai, ubening kau jom kicau, habnai ubening kau jom kicau. Usan kau tu Jesus, unang pening jom berthai, dia berkah ubnai ubening kau jom kicau. Sawan yang pergi ubnai kau jom kicau. Si ubnai bela bayu Jesus melihat kalau jom berthai nak lokal ni. Ubnai Jesus melihat kalau jom berthai nak lokal ni. Ngapcep mau ibi ngapcep lah hari ni, mereka kata mereka observe cing kejauhan, kata mereka jimplek cing kejauhan. Jesus suatu kau menjadi long orang kunjung, belakang berada di kau, yang kunjung kunjung di kau, libat kunjung di kau, try cing kaya macam yang, mau nak saya baru, tiba nipat aku yang sini, tiba long kat lem baru Kristus, ni long ini, ngamdan jimper, money you try Jesus, bagaimana supaya kandan jadi maklai ngaban money you orang sini, now try. Bangang mani yang try begini kita bangun, walau orang beri sisi jenis sahabat ini. Kan bentuk lain kama ni dia play cuma kini lightly gimana kau berbu, kicing pelajar ke Christmas, kama ningkong kicing pelajar ningkong deh, kam Mary baru Joseph, siapa yang ingat tu pelajar ibu kata, bayi semua tu Mary Joseph, ni tiap hai start kam Mary baru Joseph, dia begitu, kesenang try juga begitu, Nazareth. Senang try, jangan Mary baru Joseph menawar Blair, baru Konyaki, kita lupa Nazareth. Kita Nazareth, ni tetap siapa joki. Pelayu pakai siapa Mary baru Joseph. Malam ni pinanya tu yang apa pelan. Kecing mayan, jangan Mary baru Joseph. Ni apa yang nak tim kita Blair, nak gospel je Matius kalau pulih berkunjung pribadi yang kasih jisian. Kat kalina menikam kat pra, berkunjung kat barway. Kecing kaya Jesus Christ kalau long kuni. Habaka kami jamu ke Mary kalau ya tek tin, bakal kentin ya tek tin. Kau hari ni sim tak bersupar yang ke engagement. Habaka ya tek tin baru Joseph membakim pada Yesus. Kekentin pada Yesus untuk kemudian pada Yesus kedua. Kamdeng kita, nak engagement dah apa ni kedua. Lesik le Yesus itu kanaro. Hari ke jemput ni ketian, bang keempat Yesus keempat don ke jingere syukurim. Hakapur tu keempat don ke jingere syukurim, lapau bagala pun kun keng, nak usia makun. Kalau apa? Kan karu kun, menkop yang keteng jong Yesus, nak bang penem yang kipriu. Nak bang penem, ya lagi kipriu, nak kipop joki. On penem ya lagi kipriu, nak kipop joki. Maka por mga play Matius hapon play Lukas mencari Yesus yang ni kebentar kelong ke menikong berkat ke hapon play tetan play ka dia hapon naik ba Henrio lapa yang tahu angel Gabriel no blaze ke sedong ha Galilea kiba keteng Nazareth syaka teso tiga mulai tek dia baru brio keteng Joseph naga yeng David Joseph naga yeng David ba hawo don kam tu don kam hapon play Bible pa naga yeng ke David Kaketeng kata tesu titi kalau Mary utawa angal dia hapau lalai hapau syaka ulang kuplay ha kepada yo kejeng bakram utrai udah lembat ha lagi kuya ba breng kiketay kata kalau selupus lagi nak kata kejengong jongu bakal pusuan haladi hatu kepada kuno kalau bandong kini kejeng kuplay kepada kuno kini kejeng kuplay kalau bandong kini kekeli haladi Kecing pelajar Mary Swan kecing pelajar Joseph. Kami ni kita on Nazareth. Bapak ibu ciri kita kalau kita ingin Mary on Nazareth jangan buat. Kita buat kita setiap Nazareth. Mereka ingin Mary. Mama pun tidak nak keling, boleh ciri yang Mary. Boleh dia diwek pak kami cakap dengan Mary. Ray, apa ni muncul kecing jom Ray. Boleh buat Boleh tenjui ke baru, boleh ira dono jangan Mary, boleh tip yang cuma jangan Mary, boleh tip yang cing sila, tip yang cing sok sidor jangan Mary. Kalau kita nak pergi kentai seti, kita don Nazareth boleh jet yang Mary belum kami jauh kon jauh Jesus Christ. Nak pergi lamba senang kiri terpeng apa Nazareth. Nak pergi utan nak lembut kiri uspa Nazareth ada apa? Lagi yang Joseph boleh misteri.
Lajin yang Joseph of mystery, na bring kita kiramba, kita terpen, kiramba, kita terprom, kiramba, kita nama nasa ajib yang Joseph. Masa wani Joseph sibet dengan Mary shoni pun. Mary kalau semua yang masuk ke bawah wan atau try atau angel jomu. Maka Mary kalau orang ni kalau boleh kenal, jom Lukas kenal meningkong kerja bersyukur bini. Tengok Mary kalau orang ini kecil, tu ai kan long hanga kat kun kat tin kat jom utrai. Ai kan long hanga kat kun kat tin kat jom utrai. Kalau yang slow yang suruh jom utrai, kalau kuen lepas ni angin dah angel jom, baru yang slow yang suruh jom utrai. Kalau Mary kena tahu yang jengkeli, kumno kan ni kalau long hanga, haba hanga nam dia kat seti. Kumno kalau long. Ini tu ibi yang background tu jom kan. Kami kalau dia berfuslai, kami kalau dia bersyuting, kami kalau dia berpure, kami kalau dia benar-benar kejin fuslai ke bakal. Kumno kau mengajar kat seti dengan kun. Nasawan show sebab membatai boleh kami ke fuslai kalau sukuyo. Ini kami kejin dengan ni. Tu kan long kunta kumo try Ukraine mekitin hijau. Keba. Kemeri kalangay yung Jesus Christ. Kalangay yung kikitin kung lopak na ba? Walal jamu. Kalangay yung tawag Jesus Christ walang bria po kakpo kajaw ka. Kalangay yung kastur kijang try kabawan. Bakla kayo ba Mary kalangay ko kamsim na tunjing atatin. Kamsim na nanhoy na report kandiyan bakla syaptin. Tadaw ang mong banang syaptin ko Mary. Kalau nun kandiyan ko po syaptin. Ano ako taraw wal syaptin ko Mary. Na may kay kun ibahan pon. Imday nano, dan kamar tu mungkin. Imday nano, and a day no musim tu try. Dan kamar tu mungkin misalnya sudah masuk kuliah. Hari ini Mary kaya slow yang ni. Orang tak makasih slow. Kalau ni yang kita kerjain, bagai bagai lelak lomba, kam donjing antatin, kam donjing kali kamu mau awal tu try. Pening ke proof. Let me see the proof. Kayak mengilik mentah. Cuma dah pergi, pergi sama pergi tu deh. One way angel tu try orang pergi. Mungkin seperti yang kuat, lihat no. Ni kau ngin kerana dia. Bahagia sih ada pilih melakukan kereta no. Pernah no. Kau tahu ada jumpa dia orang. Habis Mary, kadang nak menjauh kita jingkli no. Kau tiga tesu tiga mengangan perempuan. Ada jumpa orang no. Kau jumpa ke? Kau jumpa Mary? Kau jumpa Mary? Kau kan dia pun nak teman. Ini sebab kali kurun jono, Sekaria, Sekaria. Kali banyak ini sebab kurang teman. Agar jauh perai orang kemari kau kumno ngah kebatang sakti ngan pun kau agar jauh perai kali banyak ini sebab. Lagi siapa ini sebab kami perempuan dalam bagian. Bahawa mangka hakapuan kau yuk jat kembali hak jingkang juga yang juga ini sebab. Kau berjaya ini sebab ki kumno tu juga. Ki kelung aku coba. Baru kau masih yuk jat kemari hak jingkang juga yang ki kelung aku. Lalu men dan tisu. Kasayan kau dan jikin mencuri kawan kakun. Logically nanti nak kau berkat pertanyaan beliau. Masuk ke Elizabeth berkakun. Masuk berkakun. Aku jauh terang kalian coba yang Elizabeth kakun coba. Baik berkakun. Masuk room kemari kejap aku jingkang ke baru itu. Elizabeth dia slow, dia kecil kencang cingkul aku. Bahawa masuk room apa yang slow bikin kelung aku coba. Dia kayak bagai jumpa dia jisha. Mula ke Mary, bagai Mary ke kelingau, kumno ngah tesu tinggal pun. Kumno ke Elizabeth pada balakut kerta juga lakut kesenen juga berkakut pun. Kelingau ke jumpa jisha Mary. Ke bumah berprio, kalong ke balak berbelai. Sekaria baru kerja mengerik ke jamu, lap kepalai ke kemat ke jamu. Dia tak ada kesini, ku jaro itrai, ku nget itrai, lap play pada ke kemat ke jamu, ku lap keren ke kepala, nak bentar ke burung ke jamu itrai. Ngene no hantar, masalah cisu ke bentar ke sidin. Nanti ke balai ke meri ke le, ngai ke bentar jamu meri, hene ngam mani ke meri. Orang biasa sidin, ngai ke bentar jamu meri, hene ngam mani ke meri. Nama ke meri ke beliau na Nazareth. She don't deserve to be worshipped. Kan they have money yang cuma ni nama kali tangkap beri dan Nazareth. Kau boleh penangkap mereka kau ke instrumen. Penangkap mereka kau ke instrumen. Kali kau ni mau pergi sunat cingem. Hendak ya bala, hala tunik ya ubah.
Mary, kung mga sultan at siyulong, kapag kraw yung try, kaya ro yung kikiteng yung try, kaya nang manikong, kaya gospel yung Lucas, kaya kung sa pumri ko, kaya Mary yung kraw, kaya tunod yung nga, kapag kraw yung try, kaya tunod yung nga, kapag kraw yung try, naman mo try, na yung tuyo ko mo ba, nang sa punko, nagapo, mga ng day, kaya day sa day. Ini tuh ibi, sama, dengan kamu ini. Berjuang yang ini, kerja jingga itu merai, semangka, jimlong ke berkembang jauh Jesus Christ. Yang kau nikah, kau ikutin perang yang nikah ke Christology, ke jing puli, ke jing punya, ke jing witten, ke jing jet merai, ya ke jing puli yang Jesus Christ. Berhak ini kau merai ini, ke jingnya, kamdei kau nolak kaya yang Jesus Christ. Ke jingnya kamdei kau nolak kaya Jesus. Ngamdei kunteng, ngamdei kunteng ni sunran, hanya bi kunteng ni kaptu kambar. Masih sian bala pun yukun, nani yukun. Dan adap kisni kibnai, on kabi yukun, ne? Sian bala pun, on kai yukun apa yang kisni dalam adap kisni kapur. Kajinya kamdei yang kajin kai yang jisu, kajinya beri, kajin pun yukun lu kapur cukup beri. Mana orang sian? The problem is not with the birth of Christ. But the problem is with the conception of Christ in the mother's womb. Kajing pun yang Jesus Christ, hagak po, jong kami kajong gulang ke Mary, kata kali ka problems ka babon, kimla panpriang, ada orang ipi, sampai kali gue, orang ipi kali gue, ada kimla panpriang, yang kajing pun yang Jesus ke kamar kajong lay, wat priang bayong Lazarus, lapin mipan nak kajing ayah nak kajing ham. Wat priang mo Jesus lapin sai di sana aja di Mesir. Wat priang mo Jesus lapin pay yung Bartimaeus, bamala. Wat priang yang gue kamar kajong Jesus Christ. Nomor tahu orang biasa Jesus. Kajinya kamdei, bat kajing kai yung priang, ada kajing kakun priang jong Mary, kajinya kade bat kajing pun kajong Mary, yang ni kun priang hang ni akapok kajong ka, mas nakit yung Jesus akapok kajong ka, kindai lagi gibnai. Nomor tahu apa nakit kindai lagi gibnai. Tinggal dalam poin sing kebabian kan kai itu. Tahu itu. Nanti play slow mursi cuma Mary buat Joseph. Anshibun kiki kebakti nunggu dengan keren yang apa repi. Kamu nak masuk ya Mary. Bagus priang le. Pitrai ner yo kan ambil turai dengan priang le. Wan ambil jum turai hak minggu wan ambil turai. Kau tak percaya ke beli belum pansa pun kuat. Man priang le yang nong pika culture jom ka Mary kam sya ya ka. Ka culture jom ka Mary kam sya. Hagapor barang syuh tektin. Kita katun ka culture di juga mungkin hamat afsisnam. Basa boy kasni ya thakurim. Hadin jisnan sa boy kasni ya thakurim. Balaran ke nong jing jai ke kentai. Hagapor bagi ya tektin ucenrang la penlano ya ka. Ringkat bagi jing ya tho eta ringkat bagi sakhi ko biar. Bat penlano ya ka nong kapor. Kamdei ko masuk ya Mary orang ibu ya. Kamdei masuk. Oh, bila nak ke Mary kita ke belakang ku, kayo yang masuk na wangan try, uplay one keren nak oh ke Mary kita berku orang ibu ya. Ha ini keren ni kata tu ke culture pada ke Mary kata. Kitab Deuteronomy ke mana arpuan, ke kata arpu do arpuai, lalu ke pria masuk kita pun thon tu dah dan kamu tu mau ikan tu dia. Katu ke culture tu kicau. Kameri kena ngah ke pisah hal manusia. Kumulungan mi syabat. Hala yang Joseph kena sudah betektir mentang ala pun kon kumulungan mi syabat te. Kumulungan hake mang salam kenong yang ah. Kumulungan bayi yang semkin keren ya imei jonga ya ba jonga ya bayi jonga but kumulungan kibrekin keren yang Joseph bakaran sudah betektir. Baka problem sa bakal yang Mary ng datang kata. Kumulungan Joseph semua yang ah. Habang anak sudah betektir. Lesi lawan buah kami baga-baga kami cuma kerja. Lesi lawan buah kami. Lesi kerja yang kedua tengah tu kesini tektin. Kami keng lah pun kami Joseph namanya. Kami tu masuk ke Mary orang ni ya, kami masuk. Kerja Mary, kerja jin, ban kau, yang play, banyak culture menjoga, banyak kerja slow menjoga, banyak mindset menjoga ke berkat. Bagi lagi baru kebawan nak cuma cepat kejunga, kecil dan kau yang play, ban pun yang tahu pun hak kebo menjoga orang orang tu dan kecil ni. Botol brio bakal detektif berkata Joseph. Itu ipi,
Lara Amerika kan real benai shwa je tu sini. Kita mana kai Yesus. Itu lah dengan hanum kai Yesus. Hey, Hanazrat. Lara Amerika kan real benai shwa je tu sini lah kai Yesus. Kan kai Yesus Hanazrat. Kita kan feel kai. Kan feel ke jadi thurpa jo mika kan lo san khaba. Kan feel. Nama baik mika om paru ka Bethlehem bari ka shum ka bari hene na paun mi do sa chal ba khao. Lara Amerika ka ko ban real benai shwa. Kata ka sini ba ka kai Yesus. Kan ka Nazareth Yesus na long Bethlehem. Na ka long bu baraka ko Bethlehem. Lara ang kai Yesus hadir real benai bagi lawan pai na po Nazareth na po Bethlehem. Jesus biasa sih nuna belum belakang Bethlehem, fear kisah itu apa bro? Nah ini play, how play? Ini Paul sih nunggu Galatia nang sam, berbesar. Haba kapur kaya berkapian kelawan, play lo pai kun belakang, beri belakang itu apa jaga hukum. Jesus Christ wan kaya, hakapur kapian hijau, macam play. Play sih Bethlehem, play kulitan play, na Nazareth sih Bethlehem. Boleh yang dikah sih Bethlehem. Kita, kalau kita tu sepuluh dijual, macam sepuluh gini mas sepuluh lebih pensiun mereka. Boleh bahkan dikah sih Bethlehem, kita kan Bethlehem dan Nazareth. Kalau kilometer kita, mendunai apa miles kemudian mendunai ke sispa laipo kilometer, kejunjunai apa Nazareth sih Bethlehem. Kita airplane yang tak boleh, kita dan train yang tak boleh. Menurut invent ni train, dia tu kapabi ko play pi balik penwa kiba bit ke general knowledge become tu ha. Menurut invent ni train, menurut invent ni airplane, dia tu ha. Mpadan airplane ada dalam port, menurut orang fly dengan airplane berpois sama Bethlehem. Orang semua dengan train, padan train ni dalam port. Orang semua dengan kali, ngam fly padan kali dan semua dalam port dan orang tu dalam port ngam fly. Chongye, Chongkulai, meri lah jen pun dah. Langsung Chongkulai. Kumno long meri Chongkulai. Na try mi tangan klawi mani kumno so meri. Sinai meri hote. Kumno bala na shul god. Tuk. Jago kumno try. Meri ba. Pila de denga ganda ngapkat bunga mara mbe bukan te. Ngapkat ya condition ko meri so sinai sha. Sinai. Te miswati ki khamen shong re to. Kada re. Tamai kada ru te. Kumno kita kada. Hey, tapi no, Mary, mereka bikun masalah kah, pojok kah? Nama kapai lo gitu negara apa yang Bethlehem? Lakai Yesus. Ini kosong, masih ni Mary. Pati tengah kuliah Joseph mulai beli apa yang Mary yang mana ni? Tapi tengah orang Joseph diubah bahasa Pundan juga kah? Tengah kau berkata Joseph ni orang orang Syam. Melu priu shauba, o ka chabin jume me bo shaida. Na ya. Masa juba bi Joseph tibe. Na ro jum ki proud Joseph ro. Kameri, ka ha nya ya do, she's back life ko kilometer. To ya khat la bi lo jam khai kun. Manu ko ban patai na ngam tem ni kata. Khat lo bi lo jam khai kun la se bo lo sadang shibna ban khai kun. Ya kijak she's back life ko kilometer no kundo. Kalenti beri banyak tentang masih asni kameri bu Joseph kiat kamar samsni wan pois po Bethlehem. Tada pipoi pipuli banda ja poi po Bethlehem dan jakas pun khai Yesus mulai. Lata pun jadi priyo te. Kiba khai ni bra tik nomor buat la pois Bethlehem. Meri bu Joseph ten nyata ya kano ter si spa mita harus khai ba Joseph mama shu te banyak. To ya biang mau shu te Joseph banyak. Kata lagi cincin, mablik nanti kapuri kawan kah? Punya sispa lain pukul mental Joseph yang Mary. Bakal abang raban dunia kata dia nanti menerima berapa miles ke Nazareth napo ke Bethlehem Nazareth. Berapa miles? Boleh Joseph menerima Mary itu mana tak? Kadang kita lagi down ni tu ipi. Lalu kita mau nengok pulih nanti Joseph day, way nak singkai. John David. David beda David.
Shalom try, Joseph, namun dia singkai jung dia na Bethlehem. Tak tahu kakung ke kita kakung ke gospel jung Lukas kan nang ba Arabi play kan. Udah nunggu film jung ke himar rumah jung por berkata, Kaisar Augustus ulah bu yang ni ke ayah por ke himar jung banang baru ke play ke masa har ka por ke jing sensyar ke muluk ka cakaju kin wanra ya ka census. Wanra census ke joki. Tak tahu na Nazareth Joseph Manse wanra ya ka Mary Sha Bethlehem. Wara yang Mary Sha Bethlehem. Nama census jauh Kaisar Augustus. Nanti syuk kayak ba, ulai agak di kapal. Nanti tu musim yang census, usim lu yang jinglong khajna. Kalau nak pidan haye hasen jompi, kalau tu lagi jingri kita pidan, kalau kita cakap ke jompi, warsi khajna tak siki baru. Te berkat Joseph yang kata. Tanggat kemeri tenang kamsok orang tangan mon, nama ini tangan misteri dah. Mending bikshak cuma Nazareth, udah misteri Nazareth. Udah hespa Nazareth, udah tangga bateri kam misteri Nazareth. Usung thoi ka pelatin kaja mo. Masa wan si Joseph sini. Haman mana siapa Bethlehem Nazareth. Kerang berwan ayu kaca, nak kita yala dia, ya Mary bagi jingam jual, dan ayu census hukum jual. Apa Bethlehem nama day, nak singkai jual desert. Ini apa sih Pak Joseph? Penting nak berkat Joseph. Masuk sudah di bubur dia, nama dia siapa? Masuk tu apa yang condition di Pak Joseph? Pak Joseph dulu yo, yang dia kubur no try. Masa shimti yang Mary bukan nak kurang ke job eh. Bagata beri menshimti kalah pun kor ke Joseph. Teh Joseph anu tak puas. Joseph dona bring ke jing. Orang lu kakek jung kalau mana. Kita berkat jung. Lepas dia ke komputer dah. Namun pun kita jadi orang apa kayak kita dalam jiu kita kuno ya, negi kita kuno ya, kuno kayak kuno kau reputation juga hasil mata, ingin mi kuno sabar, ingin orang tentang jalan kuno tak sih kamu sudah engagement ya Mary minta apa pun, ingin oh. Akhirnya Joseph, start mana komputer, lewat sabi Pak Joseph, udah kau kerja sih. Lalu waktu itu Mary lapun kon, udah hok man pelai no ya kan, apa sok, udah hok man pelai no ya kan. Baru Pak Joseph kita dia bukan, ilamun man pelai jar. Oh Bible, kamu nggak boleh pernah. Lamut man pelai jar ya Mary. Lalu kalau syusul natang armut ki witness, syusul bisa ki witness kan ikut tuan itu kan. Lalu ya soy syusul man pelai ya Mary. Hendak apa pun kita berkat juga clear juga Pak Joseph. Agar kita try ulang, ko Joseph. Walau syuting, ban syuting hari ini Mary, mereka kun, iba kakalapun, ide yang masih berkun. Long tip kembar, long, kamu Yesus ke eriong, apa juga duriong, long jai ku eriong, cari. Joseph lu masih soyo semua tuai, jai saja. Lo berkat, kita berkat kita masih berbatai, dia soyo semua tuai, sahaja semua tuai. Ulawan pelai nak jajar yang tu ipi apa yang kita kiki baru. Berkat yang Islam kata, hendak kau ini kau mengai yang Pak Joseph begini sama ni tu ipi yang kau mengai yang Pak Joseph. Cip ban pelai lain yang Mary. Ulawan cuma sana. Kalau pelai nak Pak Joseph hendak bagian jaya Mary. Masa Islam kata ini benye kan syak kata yang Imam Salam. Kan syak melintah malu kejung ke ain ke riti ke tostor juga ciu. Hari Pak Joseph cuma leh kata. Orang syum yang senjam sashi senja kaman. Orang yaitu skem bat ke Mary. Walau pelengkung kini ke por ke bersitam ke jangka. Jid ban tak melerai dengan Mary. Jid ban tak melerai dengan Mary. Ulah ban sif yang dia ulah ban cuai ke kotlai. Lamante, wow, what a freedom. And I am. Jid ban yaitu bagi Mary. Hakata ke benda bagi Mary ke yaitu bah. Ulah kan syum yang ada jemut ke jemut orang macam pelai no ya kan. Hendak bring kita kita berkat baru tu Joseph boleh orang sutra tu orang syum yang ada senjaman sab yang sur ke jemut try. Nak apa pun ini jemut yang apa lebih. Kuno orang kan ni ke ju ke condition ke mengambil dan kungki rambak bagi orang kami hidup kunju.
Wangel jeng tuai wan kren na berapi. Wang ini kita baru bila dulu. Bincang sekolah ke culture ke jompi, ni bincang sekolah ke maya ngasem ke jompi, ni bincang sekolah ke suku jom tuai. Kamu ni, lagi kita nak kum ke condition ke jom Joseph dan Mary. Tapi dah kuat yang ni the mysteries of Mary and Joseph. Kecing pelan, lagi kecing mayan, kamu boleh berbaur dengan Mary dan Joseph. Nanya cakap dah kecing pelan kebahan ni kemayan kebahan orang Hashem hari ni keren lagi keplay cimut cabang kali ke Christmas kalau kecil kecing mayan juga kecing kaya Jesus Christ. Bapa yang ni ke kubur ni tu ibi kinong turpa ke babon ke turpa cabang kecing kaya Jesus Christ. Nado Isaiah, Jeremiah, nado Mika, nado kiwepat kinong turpa ke keren cabang kecing kaya Jesus Christ. Wani tu ibi iwe bang kau wani tu. Bapa kalau kita kembali lais pak kali kicing itu lepas orang Jesus Christ atas memberi. Lais pak kali kicing itu lepas, tang kicing itu lepas. Atas memberi badan orang Jesus Christ. Maka Jesus Christ feel no, hak way na plan kini, ki plan kicing itu lepas jom lebar ke feel. I know you play, mau Jesus you feel mana mana, mau ulang, uta, mau play lepas, nak kicing kerja kicing jom abu jom pi. Wangel wan benda tu wang, bakal ke pria kau sepun kun, bandar lapun kun, bandai kun, bandar kot dia ke keteng ke jauh, Jesus, nama pun yang nak pria, nak pop ke jauh ke. Asal tak bahaya ke benda, bahaya yang mana sekolah ke benda aku. Yohanes like Andrew. Kaya ke Christmas banjuma aku banjuma akan kom ke lingkar. Ke Christmas ni Yohanes nama like ke Andrew. Boleh lagi kata-kata yang berarti. Uai tidak yang kun melakar away. Bonjak, bonsifpa, bonpenim yang kejian kejuang apa kejuang ini. Kali ini ke Christmas. Boleh ni lek mana yang ke Christmas. Kita orang Jesus, uang yang kejuang apa kejuang ini. Kan karyo kun, an kau yang kekerjaan kejuang. Jesus, yang bonpenim yang kejuang, yang kipop kejuang ini. Nampak kalau mana peng kejuang ini, bonsin. Ni semua wilayah mengilang cuma dan cingkaman. Ni semua wilayah mengilang cuma ada kebenar mengilang dan kecil ini berplay. Kemana ni kau Jesus wong, ngawan nak tak jadi bapa, nak tak jadi mahal. Ngawan makin yo kecingkaman, abang boy kecing dua cingkaman. Kita ada Jesus ni, dan rajin berjuang tapi pakai cingwan, lompriu jam Jesus ni kecing kaya Jesus, kerana kecing mayan kau kau, nama yang ngap dia pergi nombor kebenaran kebenaran Jesus wan bantuan. Nanti syok kecing mayan cuma kecing kain Jesus lomba, ublay uwan menshim dia kecing lomba. Hak memenikong ladan uktin, Yohanes nama menikong, bota uktin ladan ublay, bota uktin ulang ublay. Hak memenikong ladan uktin, utak ladan ublay, bota ulang ublay. Ni ublay, Yohanes nama menikong kasar, ni ublay menshim ya kecing lomba. Kali apa? Ublay ushim ya kecing lomba. Om juga nak history menu, bawa play on one nak cakap jom nompo penjam nam jom nompo. Tak tahu pun lesi don kita no penjam nam tak prima bah. Don lesi kita no syah nam tak prima bah. Ini nam don way belut, ini nam syum yang senjam nam penjam nam tak prima sendiri. Ya, macam. Kecuali dia kaya kasih ni berbicara, yang nom kam sendiri berada pun punya prima masih pembuat, one way prima. Tapi ini kerana kam sendiri punya pangan. Tujuan kau ni mana kaya story. Hari hari jenis tu cuma kita berjumpa lagi. Jesus shim yang kerja jual berjumpa. Mungkin tak jual berjumpa. Yang berthai baru kita mengenai yang Kristus itu. Shim yang kita berjumpa. Tangrong hala jumpa terpem. Wahai nabi yang kerja berjumpa. Ublay ulong lem bani. Kenang bani ni orang nor kan lem ublay. Nagi bawa cukup sih bawa cukup. Dan pun dijaga. Dan pun di kamera hati yang kisah di jual jompi. Dan pun di kamera hati jodoh jadi beliau ini kisah kita minta. Ya kejinya bisni, ya kejinya arsak, ya kejinya kensleng, kalau keren kita dia kita kensleng, ya kalau leh kita kam kita sendiri, ya kalau berkat ya kita berkat kita sendiri. Dan pun di kamera hati jim jadi beliau ini kisah kita minta. Dan itu ipi, undan kamera pat, yang Kristus itu mankah kejim berjumpi. Undan kamera. Hagi dono bijongki yang Kristus. Kita tahu lagi kamera bijongki. Lalu think kemuan Jesus apa? Kemuan miri buat Joseph Iwan sebet lem bala rumah apa besok bet lem. La shemba baru kita kamera kita tahu. Mungkin jika kadu kayu asem jongki marah. Karena kita tahu mereka pelan bijong play berdep. Eki baru kau play oleh penbul pa nak berburon ke semua.
kejimayan ke kerata mereka berdan baru kipop kejuang jopi kita sawai ya kalau belum lagi ketin ke bangi keren kalau belum lagi kang ke bangi ini kalau belum lagi saya kejimat berkat ke bangi berkat kalau belum lagi saya kerugum ke bangi mana kesini kita baru kita pensubai yang play Jesus wan menshino maka tak ada kejimayan ke kerata maka dia ke Christmas maka kau betul ini maka kado kau menbu hari ke bol ke benda kerja kejimayan kerja minum apa berat bagi start dari ini. Dia semua orang bila semua orang subjek. Dia semua orang jingkran ini subjek baru. Sampai orang itu yang bisa sih. Kejimayan juga dia start dari ini bagi jimayan juga minum apa berat. Kita orang berat cuma minuman. Bagi ni itu agak gospel di Lukas kelima kebahan. Kerja ke perhatian dan bencem mereka. Lakukan cuma kita orang berat napa Jerusalem. Na Jerusalem. Kita orang berat na Jerusalem. Kita kembali 10 kilometer na Mishnong kami khodika ke Bethlehem. 10 kilometer kemudian janha. Setang kemana ni apa mau yong ni? Tang makanan ni mau yong ni. Tang dia apa viewpoint ni 10 kilometer. Kuma 10 kilometer. Nak senang nak Bethlehem kita nong berat. Bagi ni kita nong berat kita api kita berat kita jongki. Saya kelom dari saya kelom. Bagi ni sambil cek kelom api kita berat kita jongki. Kan nanti ke perslap isotu hakin nam sakit nong berat kita. Kani kapur, berhasil kani kapur berkhiat bila beri ia kataruh nyenter, kani iskan makata kani kapur barang berkhiat, makata kani askin ada apa juga kecekak bagi api kenapa dijoki, bagi ini sendak yang angel, wan pa, angel lo wan rak yang kani kapur ke bah, bangsa kah yang kunjung play have Bethlehem Judea, kinong abang berat, kini yang angel jom try, kini minum beran melihat yang tak. Kila minok nakata kecaka ke jogi beli wah ban syam mangis kapnya si kila ni rumah kau ini yang tidur top dia ni mau lakai to si yang jiju ya dia ni mau lakai si yang jiju ni syam nakata laka perkat ni bangga kamu di jumpa jua bala si kila rumah kau ini yang syam kau ini ni kau hadu di syam hak semua ya sem dimana bala ka yo siang ke try upapala no sala siang ke jingsok play makra la kayo hasam ke mara ko tin jong play ki no ablang bro ko 10 kilometer ki wan man wan hangno la ka yo siang kita pa gospel marches ko ba kinan sakuba 10 kilometer na Bethlehem kinan sa ginong yalam niam jigiju ki no tho ki Farisi na senang na Jerusalem bagi juga tang masih 10 kilometer apa Bethlehem ki juga tang masih 10 kilometer apa Bethlehem kini ki pulih ke jintho ben pa ben ki la pulih ka ki shem ka ne kimtre bani wa hangno ga khayo si Jesu kimtre bani wa 10 kilometer ye ki nong yaram nyam ji ji ka jingai palat de hajar kilometer ki kimna ban ban boy sa shima kimna bani wa kimtre bani wa bagaimana diam yang tahu orang kaji ni sesuatu ini, hendak nom ablang berat, nak jaga bagi ablang berat, kita enok yang lagi berat bagi wat dan syam, yang siang belakang, akan nomret Bethlehem. Shispak lai pokok kita ke Amerika yang Nazareth mau berpindah, siapa Bethlehem? Kristus dari begini, kalau kita ya kita, kayak dari ini bagaimana kini Kristus? Nonglo tak dari ini. Let's berkat, let's believe. Nah, kita di Ustaz Hajiwan. Kita pun ke scholars kyo, kende naga nomba na Iran, kende na Iran. Kende tang laimut, orang lebih kende tang laimut. Kalau nebun, kalau orang sanggung rimun kita. Mungkin apa nak ikan ketur laimut nomor lain lagi jingai bagaimana pak? Okay, keksiar, kemir, kecinjuk. Keksiar ke yang ni, yang kecingong siam Jesu, kecinggung ke yang ni, yang kecingong play Jesu, the deity of Jesus Christ. Bagamir, okay, yang kecing syashitom jung Jesu. Habis orang yang kecingnya semua kita tip yang nomrem, kita wat, kita plia, kita syamnya kan, kita ustad dari ini. Kristus dari ini. Kiwan na Iran, apa pek yang jinjai na Iran na Bethlehem. Unduna yang araja samspa kilometer jinjai joki.
siya Bethlehem man siya miyo kulong Jisu. Kinoam lang berat kita potam jong shom hapa Jerusalem kita hari klau kita mino kita ni siya miyo Jisu asem kemana. Henry ki nongko ki Pharisee ki nongam nyam ki Jew. Ki baong ni tip ya ki jinto bin pa bin ya ka ay ko to agak tim ki jinto ka jong ki. Kini ki ma on man siya miyo Jisu ba ka. Habon ki rusta jo herap yo. Hoi ki pa im na de. Nama ki jinto ong Gospel Matius Lumban, nama kijing tokong, paru ke Bethlehem, padang ke balong ke Berinai, napal sambil siap kau. Kiong kiri ustaz yang tak kentian, ni puri kijing tokong tak. Oh, ini payah kedai. Kamu kita yang kijing tok. Kita belum dalam sedang, ini kita tak yang Jesus Christ. Kita tak yang Jesus Christ. Kita orang berat. Kita suai kita berat di jongke kita kita. Kita begini kita berat. Nama, lawan lang beri ukon lang berat te jumlay. Wan ukon lang berat jumlay. Dan kakai kacini deh ukon lang berat beli begini kita berat. Ini kita berat alum. Ini kita berat hatem. Ini kita berat akal. Nama beli beli yang ukon lang berat jumlay. The Lamb of God. Ukon lang berat jumlay. Bagi ban payu ban joyu ki eno yang kita bilang berat di jongki. Nama boleh yang kita nak bilang berat kam krau ukun lang berat boleh bagi kita berat di jongki. Kau berjaya kita dalam cucu. Wah kejutan kebagi jutan banyak itu yusin kesian. Kini perjuangan kita bilang berat. Kita yo yang kejutan kawan kita jumpai. Ni kau punya iru dari kemat di jongki. Kita lawan dengan itu lebih. Kita elok yang jaga ke joki ke bagi kita. Kita elok yang jaga siap membetul. Membetul yang ini kita abang berat. Mungkin saya cakap. Kita tu boleh cakap. Menmit kita jai kita se. Kita pun syom matiang siap kita. Kita pun syom matiang se. Kita jaga mau kita. Kita pun syom matiang se. Kita jaga siap kita mati. Mereka boleh mereka kita. Nak jaga syom kita tar siap. Nak jaga syom. Nak jaga kita dap. Nak jingkret jaga miet. Nak jaga syom kita tar siap. Bandar jaga medap dari jingkret juga mir. Syaka live concert. Ha Bethlehem Hasan juga berat. Kalau orang live concert pun tak. Orang bagi poin bagi ha Bethlehem. Syaka energi utrai. Hallelujah, praise the Lord yang utrai. Ke concert ke crowd dan Bethlehem. Manu berwai lagi jingwai. Kamdei ka tim jong Petra. Kamdei jong ka Hillsong. Kamdei jong kini wepat ki crowd berwai ni ki kita. Kali jong ki agel ki jong tuai. Nagi jaga sya, nagi jaga ka kriat. Sya concert, live concert. Bagaimana sing mudah na day ma ta po. I'll rock on the day. Man jua ta po. Bagi agel ki jong tuai. Bala kai sing ki hasen jong berat. Oh ki kemen ni ki no abang berat. Dia ia agak kita tuai hantar dia wai dia put lagi jiwai kita bikin jabling dia wai lagi jiwai kita bikin jabling dia roh yang nak pergi bola kah harta kejaga hasilnya hasil juga berat mau kita mana kau aja sanspa kilometer kita untuk kilometer dari ini kalau abang dunia kalau abang tam nanti ane kita mereka jiwa pengasih aja sanspa kilometer kalau jangan sisa kalau jangan sisa kalau syom train nasi kita abang syom masam sini Nama nanti apa kerlan, masa kerlan syom tu bah. Kadang cuma khasan spa kilometer ini, khasan spa kilometer ini kejengai jangka. Haban syom train ke mana sih lagi ni? Kalau saya kemasan sini sambil bersyom train, nanti haban baklar, haban day, nanti kata, hari kemudian betul kalau ada khasan spa kilometer kan dia nanti macam. Kalau kejengai ada kata kata ini. Bagilah itu yang jaga juga beriwat, yang tahu kita iya kejengi berpelah. Bagi pulir baru yang bawa, ia keluar rasa hebat. Ia keluar rasa hebat. Waktu keluar dia keluar berpelang, sawan stasiun. Kini kita start nak kami nak ready joki. Kita nak address. Sudah tangan kau betul anda lagi pulir yang tu keluar. Kita hangon kau sebut bayi yang tu keluar. Kita boleh keluar je. Kita Kristen, nak Iran kini jantan. Kriostak tu ni jantan na Iran. Kita yang keluar, begini wan hangon kau yang tahu bersih betul. Kita nak di Yesus nombor Yesus tu bersih betul kau kan. Dan ke erek bapelah dia itu keluar. Kita boleh keluar bapelah.
Manpoy siya tayo sa kanya. Kindan terus. Kindan kampas mo siya ako. Malam siyang judge. Siyang ling. Kindan kampas. Man kadaw. Buwan ka direction. Kadaw direction man pay. Man kadaw jaka man ling. Man kampas. Kindan kampas ang nakapor. Kindan ro kung joyo ka road map. Mga mapira bicara nanti. Pilih ako no. Saya mobile jump GPS wala siyem. Hanglo bidan ba hanglo jaka ko man ling. Dalam siyem jak siyem yang dukan ko man ling. Saya what tak ay kakatang dito dukan bi kwa la siyem na daw siya. Ha to ka po ginong jogi rio start na rimini kindan map kumdan GPS basta ko yung wa kindan guide. Kindan guide. Kamaki kindan guide ka right? Uklo ubapla hasa hebreng. Uklo ubapla hasa hebreng. Takana mo kejimpla jadi rio start ba kita kinong map ng brand. Kaya ko mga opinion doon na gagawin tayo. You don't even hear. You don't have to think of kaya kung hindi, agad kasi hindi mo ta. Niya tayo niya. Niya kantay. Oh, niya tibit. Niya mo soler. Kapag imansiyang kapag yam ay. Niya na yung tibit. Niya na yung kantay. Oh, ngalan niyo. Yung kanila man maniyaw play. Play ka pagkaw. Play kung ganyan kasi hindi mo ta. Play ka pagkaw. Play kung ganyan kasi hindi mo ta. Ano yung pi? Hagi jing siya hagi nga Christmas. Maklam mani yang jingkai jong chief minister jong Meghalaya. Maklam Shakri yang jingkai your prime minister jong India. Maklam mani yang jingkai jong Queens of England. Maklam mani yang jingkai jong Sni. Lani jingkai jong Blind. Lani jingkai jong kita jong Fita lani jong kita jong Cross jong Putay. Ngamani yo sim kasi try kita sim Jisu ubal kash sim Jesus lapay. Ngamata daw ngamani Wanya mani you compare kung yung rate sa kapit slow it long siya mani. Ang niyo lang yung mahal tayo kasi mo jonga mo yung remain of Christ Jesus. Kenapa ang kinong to? Kita biya kicing to. Ano yung man priyang niya kaya yung makikilatan. Kinawa lang brat. Kyo iyo ang yung trawan crunch sin crunch. Kilaban natin. Ano yung kinakloy ko yung. Kameri kaya slow ang ano niya to yung kakubuhan. Kalaban ko slay, kalaban buon gitu kan. Mereka sam kita sung jom try, bukan mau apa jom. Kau start kita yung ada pas hebreng, kita si buon gitu. Awak pulih semua pulih keluar. Kini start berkat, kini rio pulih keluar kita ni. Ulak bandai Jupiter. Dan kibong ulak bandai, nasi kita bandai ke constellation, ini kita ke kenhon jom kini keluar, kita lumlah nanti. Kadang kita pelak jangan kasih ulak bertip. Keluar yung makum kini, ada makum ni mapau sedang nanti. Hadum tamen ki astrologers ni kini no puli keluar, kita te nak macam di keluar makum. Tahu ni pi nam sofa, mau dia keluar, macam try, keluar bapala, jauh Bethlehem, keluar bapala jauh Blay. Wan man ai chi chai, wan man rai ko khobor, banong hang ni king jaka lakha, ale bu na nyalam nyapi, banon poi yang ta jaka, khang mo banon priam ya ka khobor ka baba, jaka pertai bro koe, bau sim di sim, utrai sim jing sok lakha ni ya Bethlehem, na ka benda jonga ba ka jong pi, klur ba pala ka Bethlehem. Sa ni thui pi. Ngakam ji banong bru ba po. Ngakam ji banong bru ba po. Ngakam ji banong bru upam dan nam bondan prom. Ngakam cik belum brio belum gentle. Ngakam cik kita kibawa yang Jesus Christ banyak orang long yalam niam upam teh ban brio yang Jesus Christ. Orang yang susia. Ngakam cik belum bawa tam jom bertei tamangan wah yang Jesus Christ. Ngakam cik belum rasa ibn jom bertei tamang itu yang Jesus Christ. Ngakam cik, mga long ubam start jang bertay, tamang itu yang Jesus Christ. Banyak mga long ubatip, mapuni, yang kicing to paro, hanay mampriang yang Jesus Christ mampriang gini ginong to jang kicing. Nakalenti, kabajirwat, kalenti kabakalain jang gini start na rin Kaya dan siyam. Kaya boy tiap hanu kusnong, ano kaya boy? Hindi siya kulong beranggan hasan kimano. Kenapa? Apa yang kiri ustad dari ini? Kulong jisum dan siya hasan kimana? Wadan hai? Wadan hayir. Kenapa siya? Baru kekeren. Semua kulong dulu. Baru kekeren.
macam sebelum beliau dekat Kishem. Kira ada nak yang apa yang kita ni? Kira apa pernah Kishem? Sem Kimra. Reustan Kishem, kelum jisu ada nak yang orang ni pulih dan kita perang leh, Allah kelum kena. Mungkin rasang berkata lesai Allah, kemasyikan dasar Islam Arsenal bertanya ini apa penting kan? Kejinjai kan dia joki, kapur kapoi kekuat terang si merah lo kuno, kiliwat biang mana bila syep yo kuno, sawannya tu yang kiliwat mana bila syep yo kuno jisu, yo yang kekuat orang ini passion orang ini kelinci. Harap dia belum, kalian berpenjat tu yang baru kita kelum senang cuma apa? Arsenal, ada kau position kita mesti berharap. Lagu nunggu jisu tak kapur, lah dan kuma Arsenal ni. Ulah manduna, mana ulah orang Islam, ulah manduna Arsenal, lain ulah orang Islam sistem, ulah mantep. Mereka tu kau position kita muhera ada ulah poi ke kubur, bagi negeri ustaz ki uklur, ada bagi poi apa Bethlehem apa Jerusalem apa Bethlehem bagi orang Rome Islam maju, ada bagi jangan no hera belakang. Manduna Arsenal, terang wakil penjat lagi kelom bapa Arsenal kelom senang bapa Arsenal. Jisu, udah boleh. Pada buri udah ketib lagi. Pihak leuk, bersam saya, mana kawan bersam saya bilang bimbang bilang dia Jisu bersam saya bilang Jisu udah Jisu lalu dia bilang, udah apa dia bilang, kamu bilang, mana bilang Jisu, kapok cuma mencoba. Uyak nak jawab ni kipop jawab. Harap pilih you. Bersam saya harap menguat ikut Yesus dan bersam. Lawan nak tuan baru jauh bersam. Kejaga kemudian pengen bersam. Boleh. Anda jom tuan lawan keren ni ramai ni jasa benam. Kalau ni nak boleh cak, Egypt. Egypt. Kalau jom kami Kristen Egypt. Anda tuan jawab kuliah Egypt ni. Siapa tu tak kenal. Egypt ni kejaga kebamperan jauh boleh. Egypt ni kejaga kebam persyak ikut beri jauh boleh. Kalau bercakap berbudi, Jesus Christ. Beliau nak menengkam. Yang kita aja memilangkan. Lalu menengkam yang kata bagi semua kebakam tam ia luar. Dan pulang yang kaki cikgu kau pendek yang kepelang jauh mulai. Orang pilih kunjung ni jangan lihat kau mentah. Apa sih kau jikran juga? Kau kau menang. Nanti kau lebih semua hari kapur beda negeri bercakap. Kau lebih semua tahu macam yang Jesus. Lalu semua tahu macam jauh. Tak kau semua. Boleh nak punya cikgu jangan sampai. Lalu kaya usia, lalu nombor usia siapa tadi? Bagi semua nombor usia, semua nombor usia. Bagi cikgu kemen yang ada di bawah kita ni, yang Kristus. Sama tu ni kentir. Bunsin apa yang dijumpai kemen Christmas. Kamu ini hari ni kepercayaan sunyi menalon, orang ni sekarang kunjung macam berapa? Ini sunyi berapa? Kau mujah ke barang mana dia ke put kata mengenai syafir kemen. Semua wrong. Kami ni buatlah. Mani di syah yang asal mesti kami ni buatlah. Mani abang mani lekmen kami ni buatlah. Oh, punya syah punya kemen kami ni buatlah. Syah pikau ni syah menjual tu lagi syah, ni syah. Kalau kita kata yang dunia apa semua mulai ni kita buat mesti syah ni. Bila ke weeks juga sama. Man kapunya syah. Ni lekmen. Mas celebrate kunjung. Yang cuma nombor Jesus Christ. Tapi semua pun kita tak yang terbiruana, baterai kita yang wah syah punya ni. Boleh, bisa komen yang Kristus. Kamu tengok bawa kawan awal berteman manusia. Mereka ni gue, wanam klan, yaudah, bawa kerbang, jauh Kristus. Wanam klan, yaudah bawa kerbang jauh Kristus. Itu Jesus Kristus, unjuk jaga, kami cium jaga. Hantarkan sekarang kau musimku bangsawan, kau musimku bangsawan, kau bikin angin terbang, kau yang hebat hebat. Alih merotok miliknya, gadis shishaku berbapa, gadis shishaku berbapa. Jesus day who tried your knee, Jesus day who tried your knee. Menunjuk bab yang
so